kega salawat kami nama kanja. Nabi terampi hadis Bukhari Muslim. Salawat kami nama kanja, ia nari itu salawat Ibrahimiyah. Dia naga cau kanja itu. Sininna salawat, ia natu dia cau kanja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Ia nutu salawat kami nama kanja. Nabi tanamah kada. Alhamdulillah nalingi papidal tapak maraja pong Allah Ta'ala nasibawi apangin regang nasabari nato padang kahadere rilalana iyon Roma barakai untuk kegiatan ta yang narito pengajian ia manan napagkasiwing angkay ijama mesti memang dipahami dengan ilmunya nasabay ko pat disangange rilalana si dia ibadah degaga maka iaro ibadah yang kay ijama nomor si di kadat dito yakin nomor dua kegunaan na iaro pakasiwenge kadat dito mirisam sehingga kehusyuan dalam ibadah itu hilang. Kemudian yang ketiga nariko angka tahu takut salah kang iaro agagay ijamae kadangkala kita mengatakan beje salah tau ngijero yana tu ampai tasidi ibadah, tasidi pakasiwing, ya rega sinin na iya angkay ipakang karilalan na atutungal dinota yang disandarkan kepada Allah dan Rasulnya, baik itu melalui dalil mutlak. Ya rega angkay na jelaskan dua telu tau pandritata. Nah sabab dena cocok to makada sinin na iya rojamay angka pahat desa na langsung betul ngetumpu kulu kenay. Nah sabab angka dua telu agaga umumi ayatna, umumi dalilena. Misalna, maka dari pun Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasadid. Nareko musukuruki papedale, ku utambaya ko dale. Tapi nareko de musukuruki isangi pacalaku masarro. Ia ayat ewe, nagariskan pun Allah Ta'ala, maka dari yakong kadale waleko, yasangi dale, tanya warang para bawang. Yako angka dale mulolongang, ya rega angka dalle naleko pong Allah Ta'ala maka sukuruki carana tawe sukuru madu-padupang iya wita ko kidalelewe ya ko nabita sukuru mapuasay maka 10 Muharram itu disunahkan puasa karena itu diselamatkan Nabi siaga eganna Nabi nakanna salamakar ilalana 10 Muharram termasuk Nabi Nuh jadi ya rawita ko dalele ya ko Nabi sukuru mapuasay aso aja jangan na nabita na sukuruki na puasangi. Yo pwede ko sukuruki tumandre. Tapi kada na salah. Madupa-dupa jadi yana tu ampai makadaka. Jadi ya ro nabita na reko sukuru maka dia puasa. Maka ketika Nabi ditanya, "Kenapa engkau berpuasa pada hari Senin?" Maka nabita na sabah aso sini ngujaji sebagai tanda kesyukuran. Yang kedua, ayat pertama diturunkan itu kepada Rasulullah itu hari Senin. Jadi nalai tandra sukuru kan nabi ta na puasangi. Iya ko to bicara dalele nah. Iya no na wasa makara ko to betul ngatumpu kule. Maka dia ko angka tahu lolongat dalle atau merasa senang. Kemudian mandre nataraktir itawe mandre. Dena puasa termasuk bidah itu, Pak. Ko to memang bicara bidah. Iya magala emang pa bidah apa hame mania. Cede-cede bidah dia gaga dalelena. Denang kana surongi nabi ta maka dia ko yalek ko dalle traktir itu tidak ada tapi ada orang yang bersyukur isuruh ma puasa makanya ulama kita maka dia sange syukur madu-padupang angka tahu syukur masih dekat angka tahu syukur na puade alhamdulillah angka tahu syukur ma puasa ini manikega melo tapi te kamakiro iya lo agama pak nagariska secara umum nih barakna sininna agagay meloi moloi illa udakko ya kongka masalah menghadapi illa udakko iya miro nasurongang adapun tempat dan waktunya denatoro ya gamena angka natoro sebagian angka to denatoro tapi ya rode natoro ide niat tengi barakna loki masigie na takko lepangi milau dong atau loki galut tataduda tudang ko bola-bola ata
ita ya seta makanja-kanja tapamilau dongi okoro sebagai tanda kesyukuran denang kana surongi nabita tapi ia komelo ki maka tanidalele maka dapura pinajama nabita pura pinasurong maka ya kongka tau nita ya sena makanja napamilau dolo ripong Allah Ta'ala bidaya tu nah sabadena kana jama nabita tapi kita coba nih reputa rakyat gagah masa angka tahu Mario mite gagana napamilau dong maka tamaranaka coba dikata di mega ni makoko pendapat apa cede-cede na denang kana jame nabita tapanasang ibidah tetap maka dega dalilena padahal angka dalile umum berkaitan tentang masalah bulan ini nah sabaiya na tamawi 10 Muharram iya ro 10 Muharram maka gagaga na jama tawe nomor sidi angka tahu mapandre angka tahu mapuasa apa iya ko nasurong nabita nasuroki mapuasa mapuasangi 10 na iya ro aserana Muharram wad dia puasang hanya karena ingin membedakan apa nanasarkan nabita natinjakan ni makada iya ko takok malampe mopi umuruku dapi bulan Muharram tau pemang metok mapuasangi aserana tapi tidak sempat Rasulullah sehingga Rasulullah tidak sempat lagi berpuasa di 9 Muharram tapi makada itu pandita itu puasa 9 untuk membedakan dengan masyarakat Majusi. Jadi yang penting dia itu pada. Yang kena makada aserana dan 10 angka to makada wadito 10 nasi basa 10 sidi. Yang penting dia na pada. Angka to makada mutlak aserana pa. Pangewan na yero. Yang jelas ne ko ya ko de tu le yero dua ngasuy sia sona. Oko na 10 na makada de ya ule mapuasa ya ko de tu le mapuasa apan retoni ha. Asidak kaki. Ya na tu ni suruh tay mapeca. Jadi ukur monro perintah agama makanya harus dipisahkan maka da kega dalile mutlak kega dalil langsung menunjuk maka da aku mujamah angkato secara umumi maka da sukuru ya naro tau sukuru madu pa angkatau sukuru na maka da alhamdulillah angkatau sukuru malah pangeletong angkatau sukuru mapakandang do angka sukuru mapakandang biasa angka sukuru maparinung. Ya, mega rupana. Tapi iya ro agama iya ko angka masalah nalarang. Iya ko dega agama masalah, dia tu nalarang. Yang penting bagaimana orang mengekspresikan kesyukuran. Ini manibawang. Iya na tu ampai makadaka. Loki galut tatite aseta makanja-kanja milodongi syukuru kilori pong Allah Ta'ala. Dia nalarang ya agama. Iya miko makadaki angka pahat desa angka pada lelena aja na tajamay. Apa dia nang kana surong nabita dito panang kana pigo nabita makoro ya ko makaraki de nang kana jame nabita bida manang aja lalu tapi ko patame turanaka ko irota jama apa bida ya tu makiro ini penting saya luruskan nah sabab mega makoko bita baranila ada mabicara cede-cede na dega ga dalelena harang na dega ga dalelena de kana jame nabita aja lalu mu jame isa naraka ko masa billo do tawe na tamaranaka ini penting saya luruskan. Apa ya romega wita makoko ya rode na sikola lomi macu pengajian na magala mapasalah ya romega. Kemudian iya ulam Muharram aga na surangan nabita nomor sido na puasa yang kedua banyak bersedekah bahkan narampi to pandita berdasarkan hadis Nabi makada iya konadapi bulan Muharram 10 pertama makanja nareko itambaiwi pas sidakal ko keluarga betuanganna ya robaine tabe sa kotalengi di balanca 100 sabu pak ganai 200 sabu. Na puji ni makun ray ko makiro. Tambay balancana. Anak tamakoto. Untuk uang jajan wad dita tambah-tambahin. Magay, nigi tahu lomo-lomo yang ale na sedekah, ia di 10 pertama bulan Muharram, maka Allah akan memudahkan rezekinya selama 1 tahun. Makiro itu kan nakatana. Jadi ya komelo ki malomo-lomo daleta talomo-lomo yang ia tu kilalan nak orangnya talu tu natap pusik di sebenarnya sebutan walayalin asr 10 hari itu disebutkan yang pertama 10 hari di bulan Muharram yang kedua 10 hari di bulan Zulhijjah yang ketiga 10 hari terakhir di bulan Ramadan jadi istimewa ya roh 10 mana 10 pertama ulah Zulhijjah makanja 10 pertama ulah Muharram sampai hari Asyura cuma ini rotomotot tabita ko nadapi ulam Muharram aserasi bawa 10 na ukurmatu na 7 wita sojuma ya 10 na Muharram maruapa sa ayo koro tamanya pak bulu plastik iya malipat sero malipat tapi nasangi makada senu-senongang
Ya ko melo imaknai wat disah, tapi membeli barang di bulan itu dan di pada tanggal itu angka dalilena. Itu dalilnya bukan dalil secara umum, istilahnya khusus. Cuma ulama kita menggunakan risalah dari Nabi Nuh alaihi salam. Apa iro Nabi Nuh watuna talalino na pacio manang isinin na olok kolo wat dinge macioro na parenta po Allah taala kada yana mu pacio tawai pacio to andre pitun rupa na pendre na payaro olok kolo na dapi 10 Muharram maka de Nabi Nuh na saba sandar ilopina na podain kada puasa ko na molok kolo na pa puasa to yana tu ampai olok kolo kamana tu puasa na pa manu itu ma puasa kaya ba tu na puasa manu ya ko mangerang ma puasa tu ko manu ko mangerang apa masolat tu talona ko ipandre manu mangerang karena itu untuk mengatur suhu tubuhnya. Yang kedua ulae ma puasa tu aga puasa na ulae denandre selama 40 hari napa taselle olina ye komelo imalollo ulae itu mesti denandre deninung selama 40 hari napa lega olina itu ular. Iya tu nasabak pura macu mana muyo ko Nabi Nuh pura na Nabi Nuh suruh ma puasa apa capu yan re na Nabi Nuh cek dek mana mani maka dia ko manre tangas so ye capu yan re na suruh ma puasa. Iya tu ampai olo kolo magala ma puasa patapulo sona ma puasa olo kolo itu denandre yo pui di tau seso siwan ni ana ton makan ada reke ulla itu ma puasa asu itu cokie ma puasa to ya tu cokie pak komalasai pasti ma puasa supaya liurnya keluar nasu ya racunnya kulala watakalena itu hebatnya binatang. Nah jadi tahu ko ma puasa makotolo aja na to manre supaya iya ro darai na lagga iya ro carepe kulala tubero na sabaya ro andre yanre mega madak ko sel-sel iya na ro racunnya ro toksin sana iya na ro lagga ro na re ko ma puasa apa iya ro darai na lagga iya ro iya na tu ampai tu tahu magala manre mega tulasana iya iya na tu ampai sitongan na makanya ko to maliwasa pa to manre ipapisawi manre sebelum masoki yo pwede makadami tajang jo mere-mere na nitambay si ya biasa makoro tapi dia tahu nako tahu baranti tahu si ke sana jadi itu penting untuk menjaga pola makan bahkan ang kataw pandrita maka dia tu wetange sitongan na onron na lasah jadi aja na to iliseri materu maka da iliseri bang makanya ko to mapuasa ang kataw tu barakan itu tahu mapuasa itu sehat medisi apa olok-olok lagi ko mapuasa untuk sehat. Ya naro ampai setiap bulan sitongan na bahkan setiap minggu ini tau magala ma puasa ki ya komeki malay minggu-minggu na angka hari Senin dan hari Kamis ya komeki malay ulang-ulang ede tu lay rumah kereta beka 2 si minggu engkato siulang cica siulang kega 13 14 15 ompo na ulangi puasa mutiasan na puasa na Nabi Adam patu Nabi Adam waktu na ya dempara lokolino ma puasa talungaso waktu na ma puasa pamulang si sepertiga bagi telu alena maputih mapaciro mapuasa si dua ngaso bagi telu nasi mapuasa si seso mapacimana ngalelena yan na to niya sa puasa mutih kega ompo ulam nilay bilang 10 telu ompo na ulang 10 pa ompo ulang 10 5 yan na ro yun ro mapuasa telu ngaso berturut-turut tapi dia nakada soalnya di menipit yang penting tanggala emirita ompo ulam nilay rita maka day nabita nigi mapuasa talungas solalan na siulange paday ko mapuasa siulap bujuro yaro idi makunru-kunru mapuasa de tulis saning Kamis yenaro tala talungas sok ko makadaki namunya tu talungas sok sila dalada toy pa deni rule aja na puasa sasapanya ru puasa khusus de to na ulang-ulang kay ganayasang pada yamatu 10 na Muharram tapuasan ni cuma yang itu ko 10 na ba Muharram ya puasa berarti asoka asojuma na iyaro puasa lain makarroy de na haram makarroy mapamula puasa tay ko jumai yenaro ampai makanja ko ta puasa ngi ko Kamisi aserana Muharram ta puasa ti ko 10 na Muharram makiro apa makarro de na kada harang makarro mi mapamula puasa tawe ko puasa sunnah narek ko mapamula puasa ki asojuma makarroy ya sangnya makarro si balikan na sunnah apa ya ko makadai sunnah balin na yaitu makarro tama ki masigi aja atau tapalayolo sunnah iya ko aja abio tatapalayolo makarroy makiro jajitannya bid'ah
Ia ko masuki pole masigi aje atau tetap pala yolo itu makaroi nasaba ia sunnana aje abio we yolo. Melo ki dio ajene ki yolo sunnanya tu. Koto melo dio to majene ia mi kode to majene na to dio makaroi tu. Jadi ia kode tapi gau isunna makruh asanna. Ia sange makaropa de to madosa ko ijamai cuma de mi to lolonga ngapalang. Apa hang ya? Aja taka de nak tahu madosa iya de na madosa tay ko makaromi de mi gapalan na lolongang. Apa ia sunnah hadiah ia ko tajamai angka palata ia ko de tajamai de ta madosa tapi rogi ki nasaba angka bonus de talai. Tapahan ini? Makiro de na ia mi ko mubah de na marigaga. Ia mi ko makadani sunnah ia dikerjakan lolongang ia apalan. Ia ko de ni jama rogi ki. Ia ko makrona ia ko de ni jama rogi mi tapi ia ko tajamai de to tama dosa cede bawa tu si salana jadi ia naro tapake 5 ero wajib haram makruh mubah dan sunnah ia naro ia na istilah pake 5 he aja na di patama ia rumah kada bid'ah apa ia ki pudangi te makada bid'ah neraka capana tu ia mi ko makadaki makruh de patuna tamaranaka. Ia onro batena nabi tapa Abu Melo pasalama ki okui puang Allah Ta'ala ni lau langsung puang untuk umatku ia ko pigau ici di deceng pak ganaka nga 10 palana tapi ia ko dosa na pigau cidi cidi na moki magai maka de nabi ta ia ko mapigau i dosa umatku napa mapigau dece cicang saromo pia sera nabi ta maka apa tu kata cicang mita salah tahu tapa makan isa neraka ya wah sama nalena punna. Tapi dia tu kagak kodi. Tapalampuri upa-upa pahangi ki joloy. Onro tanrena pakkamasena puang Allah Ta'ala lokko umat na nabita. Cicapi pakoling. Onro tanrena pakkamasena puang Allah Ta'ala lokko umat na nabita. Nalengi hadiah 20 sidi. Tapi dia udah manangi. Nah subuh to pandite sito kan sesa. Tapi aja no poda manangi. Aga nomor sidi dia nama lampe umuru. Pakkamasena maka dia nabi taja nama lampe umur na umakku antara na 10 na 70 puang aja na pada umana nabi Isa umama diulo yang kadapi sisa butong aja lalu na 10 na 70 pa ya ko makibua idosa dia na meta na madosa aku mana nabi taboto pa dia to kadapi si ratu tau boto palimatan re boto 30 tahun na paja pa dia na nulalari makanya ya maka dia na mo pa boto umakku dia to na meta puang nasaba magay dia na malampe umur na. Yang kedua deto na meta mutanay matu apa cinampak itu dia na meta mutanay apa ya ko meta itu sisa bui tau to tapa tu mutanay yo poko 70 mitau ya na tu nabi mak diolo makadang ka umma matu mak dimonri an nami pulo na tau umuro na 70 tak kajenna na sangaga na napigaw kon nami pulo na tau umuro na dengar aga na nasa napigaw apa ini nasa sisa butau umuro ta sisa 500 tahun 700 tahun umuro na Muhammad aga na napigaw ya kon nami pulo na tau umuro na siaga na malana ya na ron ilawi nabita nasaba cede umuro na cede to to palana ko de mo pala piranga ya na ron ilawi iya ko makibua idosa cidina iya ko makibua idece pagana kang 10 ina tu nakada manja bil hasanati falahu asru amsalihah iya ko pigaw ko cidi deceng ya le ko 10 ko pong Allah Ta'ala hadiah ya ropa nanti ampai kong katau tasala ko mani de to tu wakada tapaka isa narake de nana pura nareke ni nabita maka de ko tasala ko cicang mo pigaw dece cicang saromo posera kita ni saromo posera apa nacidi mitu makiro kita pahang ya jadi ya roh ini itu ampai maka da tau pandrite ina tu nakada agama nasuro ki nareko angka kesalahan ni pigau nasuro ki pigau deceng tutupilah keburukan itu dengan kebaikan wa atbi sayyatal hasanatamhuha wa halikin nasa bihulukin hasanin iya maka dai guru taji patahud dingal marhum al maghfurlah ieu ya sange patutu denang kana marajai itu tu na patutu ya kong kaga maka da oto itongko tatta tu 5 raji patongko itu nauto pakok ang kagapatongko madani pak nah
Ternyata patung kok kumadani mi. Jadi maka dah tutu ia pangkau ke masalamu si boy pangkau ke makanja ya sange patu tu na rona kada guru tau na maka dah ia ko si di DC mupi si di tas pura ko tasala cicang usaha kangi na lepi-lepi ro pak ya se namun roy ko makibuat ko DC maka dan kadina besa telo wala si ratu sabu asumba no 200 sabu na tutu nitu ya ko pura ko madosa cicang ya kibuat ko DC untuk menutupi nasabakam makadami guru takali siden rampero padahal ayak rona pake makada nigi tau mata anak decin na nanya jana atau salama nanya tu kada guru takali siden ria ko serapulo na seraja mu na siratu decin mu salama mo po pasti salah cidi mo patu yana tu nakada Muhammadiyah ro pake makada berpastabikul khairat itu istilah na Muhammadiyah berpastabikul khairat berlomba-lomba melakukan kebaikan betul kan tu lomba-lomba maki buat decing na tu ampai angkat tu tolo masigi pak pure mak beresalang monri masih kiri pure masih kiri milodongi pure milodong monri mengaji-ngaji tahu sapa mana decing ya tu sebelum mas sampajang masih jame manilo masigi masih kiri masalawa nasaba magai nasa ipegai decing makiro pada mati je pak balu pak tu angkat tahu mabalu warra magi je tanah warra bana mabalu maga siya mabalu lasuna magi mabalu masako magi mabalu estrajos barana laku biro pak ya ko warra ibai balu na de na laku de na kay lolongan mako mati itu pak bere jamaah angka purana mak bere sala lupa na masu manglo saliwa me mani sandalana ya to metu bana lalu ka pala bere jamaah na de na galeng ni angka tahu monro masih kiri jadi ya roidi tahu monro masih kiri aja je tapasalai maka apa tu tahu purana mak bere sala tanah sadeka dalelena ni meto gaga maka dadega maka pura mabere salat dadega dalele angka tanyemi dalele sampajang dalele sikiri iya mi koki dalele sampajang eta sapa de gaga iya na tu ampai sampajange ibuka ikata bere itu tu ibere salang iya na pura na bere salat tanyana sampajang tanyana ibadah mania sanna yana tu nakada inna solati wa nusuki ya ko makade solati sampajang ya ko makade nusuki ibadah sikiri ibadah tanya sampajang ibadah baca Quran ibadah yana ro ya wa nusuki ya mi ko makade inna solati sampajakku sampajang khusus ya mi ko makade wa nusuki berarti pakasibiang mi kan dirupana tu salawat istighfar baca Quran tapakkoro angka tu tahu pak nasa dia juga ya baca ustaz aja nagagah pakanjaki bawa ni cak dadu tamakon apa ta pakanjaki peringarat talori pong Allah taala taingerangi kesalahan tak ya ase ini yang sikiri apa maka dia nabita tahu tapakkoro elori pong Allah taala sijang masarolat binaya masam pajasunna sisa burakana jadi aku kata tama masih sandre-sandre aku tiang itu lititi ulu nama aku aja mau maka dah tahu pakun runna de tahu tapakkoro kamaha nakala pakasibiang itu pak mega apa aja itu tahu ya mi alena minala pangadu mengaji ni alena nasa ni mai kapalan tahu tudan tapakkoro de disangiro apa de na pahangi ya tu toma toy riolo nakada de ka sekolah aku ya pak kiai de nang kawas sekolah de to sakada aga baca-baca ya apalah maje nang ka otak mako apa tak kalupan nah ya kong ka baca ipa gurung mandari ning racapan na lupa itu nah maka de to pandrita ya bahasa namu ko aja nung mega baca pegai bawan ni pangolo atimu lo riponge ya naro na pake maka ga bacaan tu kumani makar bamuni Allah ya maniro ya maniro Allah na sabade na gaga na sana baca pangka metodo tak kamu maka kunru ipakoli-koli ni aga gede mo pada pahangi kato tak pak tanyale ni pudan ale na mapalai pada leang makometi to ko gamay iya nang katau malas si maka pala makundu-kundu pahat tu iya nang katau malas si mapahang makundu-kundu tu maka pala iya mina bahaya ko si runtu idua ya to na makundu ya to na matanga maka dai ale na pangulut ta Imam Nawawi iya tu otak na panceji pong Allah taala dua angka otak marica angka otak marakoh iya ro otak maricae otak mapahang iya ro otak marakoy otak makapala angka mi tahu layale keistimewaan dikasih dua-duanya tapi rata-rata tahu ya mega makwaro ya nangka masih jama kapala tu makundu-kundu ti papahang tapi ya nangka tahu masih jama pahang makundu-kundu tu makapala makiro iya ko otak kering otak makapala iya tu iya ko otak bahasa otak memahami pura narampin itu pandrita karena ko kita jadi aleta manita ukuran maka daya ina deule maka pala berarti matandra kalan nai
tanda kala sinaga ye. Macam putar maka dai pakoi nakoi itu tapi makun rumah kapala tu ayana kata tanda politik na tu pak makun rumah kapala tanda politik dan tu maka tak pa ia nama kata maka makan jakui pakui papahang kita pada pahang nampai sipo loi podang kada uji wah bisa ni matanga-tanga maka kapala itu ya keliling ina pala itu dia nulai bapak di uluh tapi ya to aku melo yakala kita pada runtuk maka dipakui makoro jadi dun rupa meto tu otak na pancaji pong Allah Taala magai angkat jagai widal lelewe untuk menghafal angkat to jelaskan idal lelewe ya naro jadi angka memahami dalil dengan otaknya bisa memahami angkat to bisa menghafal. Jadi najagaiwi dengan hafalan dan bisa menjabarkan dengan akaliah. Apa iya tu ya Pak makundu-kundu ama kapala. Waktu ku masih kalau ku pesantren wak duha kedua wang ngolongang gang kawawa jada qada lampah ada dia bisa disambungan nah maka dia guru taji patau ding almarhum baca pasina mangoloh aku ya tu puji jadi makir makundu-kundu tapi ya ko akal-akal si biasa ro pisang kalau masa pajasu buta bakal cubu kumunri na bocok dia mita jadi maka oh iya nana satau pandri tebe jadi ajak tepas saya nak ta maka da magi je ya nak kuno morosi dia nama gala maka apalah wadi jaji tu matan repahang maka da ide na pada dan ya dan masih jakong kada apalah oh tapi masih dia tu nama tang masih jama pahang madari tu na malasi maka apalah tu kong kai podang tak beketal li podang apa dapat 5 ngami kada itu iya aja maka tahu pakun runna de ina makometi tu takna sabaraki makometi pancaji namo lakai taro maka magi aja nang kalakai maka akun runna kata luni pudak demo pa aja tanan naki makometi tu takna berarti matandre politik na lakai tah itu maki itu jadi agama itu sudah menentukan itu Allah itu sudah menentukan manusia seperti itu kemudian iya roko ilalana di agama pae maka da kau na idi manike kahe iya ko magala ki mapuasa-puasa ya ya ko idi magala maka pala kapalaki iya idi de na taulai salawat na tapi kai apa iya to situ kanja na ini hadiah ketiga iya tu kanja na salawat katuda lele na nabita ade nabita nigi tahu masalawat lo Korea dua tu malaikat ci di jampu iya ro salawat ci di pelatukan ya yang katuko nabita mata jasi di aga maknanya ya ropa mega to dia na pahangi iya ro maka dana palatukan laila poro iya ro salawat teloko nabita jadi angka tu perbendaharaan salawat di sisi nabi iya ro salawat eta baca loko nabita angka tu tastor loko nabita iya na romatu na buka nabita maka da iya na ummaku mega milau doang iya na tu nalia syafaat iya na tu nakada iya tu tau mega salawat na iya le syafaat jadi ya kau nabuka ni amala kupong Allah Taala na de na ganna itana ini nabita ya na tu nakada tau pandrite pegai bi salawa munangkap kolomonro maka rakai kana salawa idi mani maka mau tu ya kami nama ponco sallallahu ala Muhammad melampe-lampe ya Allahumma sholli ala sayidina Muhammad apa ya upake sayidina pak kong kata tu 5 parote saja pada upake sayidina aja nah ya upu ya lo upake sayidina pak makadai biasa tau pandritero na podanga ya ko makada ba Allahumma sholli ala Muhammad nama kate ga Muhammad la Muhammad akbar Muhammad to pak balu ko tu Muhammad to sanna ni Muhammad ni gaje tu muasab ya ko makada ko Allahumma sholli ala sayidina Muhammad pasti nabi tanajalo dia mungkin lenge ya ko makada ba Allahumma sholli ala Muhammad ni ga ya ga ko itu le korang ila Muhammad tosan ni jadi pakai Allahumma salli untuk mapakalab bila ko nabita pakai Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad yan namana reko ku sampajange angka na pangewangan angka makalaja na mutaribi ya ko ya idi mani bawang kay kami tola ya rusaliwan na pakai ni sayidina Allahumma salli ala sayidina Muhammad angka lalu patandre palamperi Allahumma salli ala sayidina wa habibina wa maulana Muhammad ini mani bawah tapi kaya salawat kami nama kanja Nabi terampi hadis Bukhari Muslim salawat kami nama kanja ya nari itu salawat Ibrahimiyah dia nada cau kanja itu sinin na salawat ya natu dia cau kanja Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid iya nutu salawat kami nama kanja Nabi tanah kada salawat Ibrahimiyah sana
Macio i pangulutan Nabi Ibrahim ilaw dong. Apa iya na tu pangulutan Nabi Ibrahim tahu pakanja na pa sinrere si cawe kang sinrawe-rawe na sange bicarogiro si cawe kang akan jakan na nabita. Magay niya sa makanja nasaba liwa ibasana. De nagaga Nabi pada basana Nabi Ibrahim. Makanya disebut Khalilullah. Yang pay kumikiya sa tau kanja pa abasay. Namo manca di paboto ki 10 tahun napa to 5 masidak kalima ngasto ta pamakadatu bali bolo ata tau pa kanja na pada 10 tahun kalasi. Itu ampai cale pak ina to 5 kanja hatu namo cicam misi muba 5 tahun. Mepi matodo tay nang kasi mabage ta pamakadaki tau pa kanja na pada 5 tahun dinang kana uba. Nggih. Magay makana meto to pandrite ko me kuya sa tau kanja abasako. De me matoga apa iya tu basa namo tau seke pujitoy. Namo tau seke. Maka datu tau seke basa payano kanja padalali na makakadi. Ni semua pe maka na makanja tay ko mabasay na makakadi. Tapi maka dai je tu tau pandrite biasa ka maguru tasawuf pro cengau ko guru ta nakadaka magatosi pe dosa na yaro pa kita useke nasa iya tu kok kita tasawuf na de gaya sa tauseke de gaga tu bab kikir di dalam tasawuf ya ku maguru kita tasawuf tasapa bab kikir de gaga aga mi pe angka bab tamak iya de gaga bab seke isitungan tu di dalam tasawuf itu tidak ada kikir cuma bab tamak magay biasanya tamak mango maceceng iya kong katau makada seke payano dena yung seke jadi ko mi magala milaw itu coba kare nama-nama ibi pa iya ko makadaki maseke iya itu tulimelo milaw na iya tu dale pura na paganda po ang Allah Ta'ala na palabih dicukupkan dan dilebihkan dia gaga tau kura dale na sampai suruh ki masidakah jadi dia itu bab maseke bab mangi macecem ni nang katau tu maka tu kat di anu kan iko magala mapaling memang ko dito apa dia tu nama seke ko dia milaw agag panitia masigi tu menerima kada seke payano dia nak kena sumbang iko metu magala milaw sumbang sampai mo sa tem seke ika makiro jadi makom itu ya na deto mo magala milaw de mo kada maseke agala ko mabere Nabi Ibrahim yana tu disebut Khalilullah kekasih Allah magay denan reyan rewe pak yakini tuloy kanja pagah napalina kangi andre baineta detan re ko degaga tau kasia si tasapat si tudang manre makotu Nabi Ibrahim yani palina kang andre na dan andre ko degaga tau kasia si nasi bawang angka patau kasia si angka pana yatim nasi bawang na pamanre na pani na saja ngi jolo nanre rona yatime yero to kasia si manre pina pamanre Nabi Ibrahim disitulah dia diakui iya na dalele na la tau pandri tewe nasabari maka dawe Nabi Ibrahim denan rei agagay ko dena sidakangi jolo ternyata pakai salama laitunu 40 sona 40 wanina denan rei api dena melo api man rei tau makanja pasidakana iya na tunala dasar tau maka daya kong kaagaga cia kokonan rei api pakanjaki pasidakana yan ang kabola nandre epidemi tu nakanya pasidakana naro na bicara to pandite apa tahu lagi de na melo api manrei lai tunu moha de ditunu lai tunu 40 solo 40 wanina ko tangana api de mi na mapalla agay lai laggay sipa na api matunu sipa na minalaga po Allah Ta'ala de na padanya pinna na patumoy sipa na minalaga ina tu ampai ya mana itu napake to pandita maka na makai kanamo de na marigaga me kanamo tapi ako nalagay po ng Allah Ta'ala sipa matto na namo de na to kinamo namo makai ka ka makiro jadi yan itu sipa na milaga aja na tamaselang maka dawoy ka panamo aja na mo dareke itu namo ipancaji memang balawoy makoto ka pabalao aja na jemus para masalah kang balawoy anu ipancaji iya miro sipa manrena asemelo ilaga beko carana yan na pagurang ang pandita pakanjakiwi patolak balana lalu bami tu balaway din andre yo bukan dia tapas maka dia balaway macigaw memahnya nagadruso ni jadi ka makiro ito je kapagakan andre balawa sin nadi ito gaga tatandra itu ali tatawkat di ko andre balawa seta
Kata je tu tahu dia ni palam pucara ramai makoro dia na pahang. Tu linak je ni titi bahkan kata maka ya nu na makoro padahal malada pialena. Ya tahu cek dek na dupa tu lina jallo na le na makoh. Jadi makoro tapi dia coba aku dia gagah. Kemudian ia narona Nabi Ibrahim ia merembes manangnya Pak. Nala mana sima tau pandritahe tau tariolo ia na tu maka oh ya ko to mak balu aja muan ya kong kadale mu pamulang tepas sidah kangi nasa ni mula balu kire ina riasa mula balu pangali pamulange ya la korosa bagian napa ya sidah kang de na bangkar usaha na tayatu yo pui di lakun rupahang lai rakko o tay napa ya silakan napa makna mula balu na samaje pe na masola balu ku na tuli pake mo mula balu na debe to disuruh ko tarik suruh ko masih dakangi itu tapahangi tapi dia to na koro masih tapahangi ka ha iya mae ka iya na to na kada taroy ya sangi taroy ya sidakang apa iya mitu niya punay agagay na reko kurang ya sidakang yana tu sere na soropin re ko Facebook makada tanya tau sogi tu mega gaganna iya mitu ya sa tau sogi make gunay waramparan na loko tawi iya nang ka tau 10 miliar di na kulala rekening na mo na deto na lengi tanya tau sogi tu tau mangoami pak de nak ke guna waramparan iya minareko ang kawaramparana na pakiguna loko pada na rupa tau iya na tiasa tau sogi pede mega makiguna waramparata pede madeceng iya tu tau karena banyak membantu orang lain Nabi Ibrahim na makoro iya na tu ampai to motot tariolo mapiara coki kanihe mapiara coki magai iya komelo iman re cokin na jolo nasa dia nganganre nasang imaka na sabadeno lelo mala tau kasiasi olo kolo na sidaktai nalapak buray itu kadalingi coki jolo tawanahi na pamuanre selamat tu mancaji pak dong yang mana tu nak pakai itu adalah doa yo po nak mondre de na pahangir apa si terubam itu kere tapahangi cede ye jadi aja tapasale maka masih nang kacoki pandre pasidak kaya tu namo aja tu balawai mandre be pasidak kamatoko ki hadesa maka de gaga belo kolo mandre agagat tadi nanti pasidak dari sisi na pong Allah taala ya kene makiro pahangi pak dia tak dareke kadawi mega ga pasti dah aku nak wani dua galu nanre itu jadi jadi itu dalam kaidah ya kau tahu mapahang ini ko agama itu tarimai takdir na pong Allah taala tarimai aja tatolai man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda ala qadai maka pong Allah taala maka dah nigi tahu dia na sukuru ki papedaleku dia na sabara tarimai abalai walam yarda ala qadai dia na ikhlas tarimai ketentuaku fal yakhruj minal ardi suruh ya tu tesalai lino ko aja na ko lino monro apa tahu cia atau ya tu fal yatlub rabban siwai suruh siapapun na sompai aja na ya na sompah suruh siapapun yang betongan na angka kama wa dipun na sompah ko aja na nya na sabak magai apa ya ko ya watoro ya mi ko cia ko ya toro salai lino pada ko ki bola itu maka dan kanana maka to akad doye lo walengi na subale de na melo male maka cigau maka dareke salai bola lo musapa bola monri ma perumah ya ko bola pak manyamamo pak maka moega ya mi ko maka de punya suku saliwan na lino ko kenri melo lo dega kayon rilese yana tu ampai mestinya bersyukur sabara kemudian ikhlas menerima yana tu tahu suku sitonganna syukuru sabara dan ikhlas makiro pak maka tu kata nasawi bosi sih obe mana kemana tahu maka dareke talunga siwala ngasoy nasawi serasi obe dareke pak sisan nai pabosi nasawi bosi sih obe ede nako tu tarima ya ko maka dewe alhamdulillah bosi wi syukuru maka da walanya soy maka da yatoro puran patan tu pong Allah taala mudah-mudahan apa salamakmu tenang apa makometi pak ya rupong Allah taala maega tanah dena pada di tu dia leta bina mana bai ya rupa balu esa den terale esa nak tuli bosi wi kama kiro aga mena lolong pak dakoresa iko dena walanga so engkaro pak barale pak manrasa itu pak barale ko dena walanga so talung so apa dena pak barale na madako barale aja ni di pagalung itu lina mana waya leta masa maca na bosi mana ca bosi sama nai ko mipun nalino yana ro patuju mana ngita wehe betul kan iya ro te itaro yana tu ampe ko milau dongi aja nak ku mana capa na bayineku anakku galuku darakku mana kaje pak dong aku mana capa na ilau doang ngi bali boleh
puta pasalama ikasi ilo dong masa giman re loka ko dia dupe loka na padara loka makiro gila dong manang itu baru dikatakan hamba Allah. Iya aja syukuruki maka do pun makiro kato tu dalek na paljo ka pong Allah Taala kalau ini yang dipakai insyaallah. Iya mi romelo pakai kata baru ope romalie mapeca 7 rupiah na binuto 7 rupiah re na pasipulong tapi ya ko ya je pak aja na je tapi 7 rupiah di tau sogi apa tahu demi na mampu tahu capurangan re mimpai na pak gana 7 rupiah jadi tau sogi suruh mi mapandre makadami na bitani gini kita mapandre ko 10 na muharram pade apalana ko na pandre mana sini na umaku mapamule pamulang ila tu capana jadi suruh mi mapandre ko 10 muharram itu disuruh ki masih sedekah jadi suruh ki mapecak 7 rupiah maka apa tu kata sogi maco to pa mapecak 7 rupiah lo pasipuluh awe ia rompai mapecak te pak cek dek modalakna ia ropecak edang kawar gola cala 2 batu kalau kusidi napa mala warna puluh bolo talu kaca 5 tau dena puraini cek dek modalakna nawat di mapandre makiro jadi tau sogi aja to pa taco mapecak 7 rupiah to pa mala ni lokalolo mana ni linga cening mana aja tau sogi maka kiki jadi yo koro tapan reki sida kaki mapecak mana wi tete koro ye di balie pasero liki pasero angka biasa lolonga pa inyan terakhir kabiasa lolonga maka daya ro pasero ina le tawi sitongan natanya pasero sambarat tu na pake na lasima kegayasang ye ro pasero ina le 10 muharram iya ko wanni na pacuru ko bempana waktu nasawi pak dampo iya ko angka pasero na pacuru te ko bempai ko wanni na tutui iya ko angka tau paramaki itu teh denan re parama iya tu pak di sana na iya tu pasaringin na liye na pasanre yo ko pintuna na pangoloyase ididinna na pangoloyase ididinna ro pasaringin dena ngoloyawa dena pakai na gatumi wanni pinagiling iya ko angka pa nga melo menreki bola na nape o kwa dena makapuja pesa dini punana bola itu dalam ilmu hikmah makiro jadi engka manang ya tu patapi siba sajian lie ya kong katau nasuk buka limpau ya tu muala mutatte muba ya tu ya naronala jadi makadai nalai sima yo pidi ya liba mina pelapo akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.